President Cyril Ramaphosa u lerisa Holobye Thembi Simelane ku n'wi nyika nhlamuselo mayelana na swihehlo swa mali ya VBS. Palamende amukela swirho swintshwa ku katsa na xiyimbeleri Penny. Kasi ku na mitlangu yimbirhi ya mphikizano wa MTN 8 madyambu lawa. Vaka hina lawa i mahungu ya SABC ririmi ra Xitsonga riperile. President Cyril Ramaphosa u kombele Holobye wa Vululami Thembi Simelane ku n'wi nyika xiviko lexi hlamuselaka hi vuenti mayelana na swihehlo swa VBS. President u humese xitatimende a kombisa ku vilela hi swiviko swa mahungu leswi hehlaka leswaku Simelane na yena u kume mali kusuka eka bangi ya VBS. Hi nkarhi lowu Simelane a ri meyala wa masipala wa Polokwane, masipala lowuya wu vekise 349 million wa tirhandi eka VBS. Mhaka ya VBS ya hari emahungwini sweswi timhaka ti le ka Holobye wa Vululami Thembi Simelane. President u lerisa Holobye leswaku a lulamisa xiviko lexi hlamuselaka hi ku khumbeka ka yena eka mhaka ya VBS. Leswi ta endzaka swikoxo swa leswaku Holobye a basa vito ra yena ehenhleni ka mhaka ya VBS. Ku hehliwa leswaku hi nkarhi lowu Simelane a hari meyara wa masipala wa Polokwane u vekise kwalomu ka 3.5 wa miliyoni ya tirhandi eka VBS. Sweswi President Ramaphosa u lava nhlamuselo. President Ramaphosa has noted with concern media reports containing allegations of corruption against the Minister of Justice and Constitutional Development, Ms. Thembi Simelane. The President has requested a detailed report and briefing from the Minister on the matter. Action SA valava leswaku mhaka ya VBS ilangutisiwa no tlhela ilavisisiwa ku fana na mhaka ya state capture. The VBS saga has been around a long time. There have been no prosecutions. And about a month ago, I wrote to the President to say that with regards to the state capture report, the Independent Directorate of Investigations was not being successful in gaining access to the data. The President wrote back about a week ago to say that they've now proclaimed regulations for the data to be accessed and for prosecutions to proceed. We want to see the same thing with VBS. Mavandla yan'wana ya koxa leswaku Holobye a tshika ntirho. Action SA valava leswaku hofisi ya musirhelelo wa vaaki yi nghenelela xihatla ku endla vulavisisi ehenhleni ka mhaka leyi. We want a private independent investigation into this loan to see whether she secured a loan from illicit funds and if indeed it was a loan. And also, we will be investigating whether the minister has declared the coffee shop that she owns in Sandton that she bought ostensibly with this loan from the person who was securing investments for VBS from her municipality. Kusukela mhaka ya VBS yive emahungwini ntsevu wa malembe lama nga hundza, mutshamaxitulu wa VBS Mutual Bank Chipfiwa Matodzi i wa vumbirhi ku khomiwa no tlhela a goviwa 15 wa malembe ku tshama ekhotsweni endzhaku ku va khale ka mulawurinkulu wa swa timali eka VBS Philip Truta loyi a nga heta xigwevo xakwe nakona a tshunxiwa hi parole hi n'hweti ya Dzivamisoko na n'waka. Xipikara xa Palamende Thoko Didiza u hlambanyise swirho swintshwa swa Palamende kusuka eka MK Party na EFF. Van'wana va lava nga hlambanyisiwa hi lava tivekaka swinene naswona van'wana hi ro sungula ku va swirho swa Palamende. Nhungu i swirho swa MK Party ku katsa na Gezani Eric Nkobane loyi a tivekaka hi Papa Penny. Lavan'wana va katsa khale ka nhloko ya Prasa Lucky Montana, khale ka nhloko ya Transnet Siyabonga Gama, Brian Molefe loyi a ri nhloko ya Eskom na khale ka xirho xa EFF Mzwanele Manyi. Swirho swimbirhi swa EFF i Sinawo Thambo na Neiza Paulsen. Ku ni njhekanjhekisano mayelana na leswaku xana khale ka musirheleli wa vaakatiko Advocate Busisiwe Mkhwebane u ya ekhoto ya aphili hi xiyimo xihi ke. Mkhwebane u le khoto ku aphila xiboho xa lembe leri nga hundza laha khontonkulu ya Western Cape yi nga ala xikombelo xakwe. Mkhwebane u tlhotlha xiboho xa le komiti ya section 194 leswi nga fikisa eka ku susiwa ka yena exitulwini. Eka aphili ya yena Mkhwebane u ri u longoloxe timhaka to hlaya ta nkoka leswaku khoto yi ti langutisisa kambe u ri vaahluri va endlanga nchumu hi swona naswona khoto yi teke xiboho yi nga langutisisanga mhaka leyi hi vuenti. Mkhwebane u ya khoto kambe a nga ha ri musirheleri wa vaaki tanihileswi a nga susiwa hi Palamende.
Court ya aphilile beku tiva leswaku u ya ekhoto eka xivandla xihi. So is she here in her personal capacity? Yes. She's here in her personal capacity. Has she been throughout before the court in her personal capacity? Throughout the litigation, has she been before the court in her... If she was throughout the litigation, there will be no need for a Rule 15. You can't say, I'm here, have you always been an executive? No. I mean, what is the change of status then? Yeah. That's exactly what you just postulated, that she was previously here in her official, in her personal capacity, but as the public protector. All right? She's now here before you as advocate Busisiwe Mkhwebane. Court yi lava na ku tiva leswaku hi xihi xikongomelo xa Mkhwebane endzhaku ka appeal. Whatever the outcome of this appeal, it won't have any practical effect or result as contemplated in the Act, the Superior Courts Act, because it's been overtaken by a series of events. There are a string of subsequent decisions that have not been challenged. Court ya appeal ya ta teka xiboho. Mindyangu leyi nga pona eka ku tshwa ka miako wa le Jeppes Town eJoni emahelweni ya vhiki va ri va vilela hi xirhamu lexi nge le kuteni vhiki leri ku rhurheriwe ematendeni sweswi. Leri ekaya rintshwa ra vanhu lava tshamaka eJeppes Town lava nga pona ndzilo emuakweni wa vona hi Sonto ni madyambu. Masipala wa doroba ra Joni u va rhurhele etimbaleni leta mitlangu loko va ri karhi va lavela ndhawu yin'wana ya kahle. Vo tala va vona va huma exifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal va nga ha tikuma va langutana na xirhami lexi nga le kuteni. Angizizwa ngi-right, angizizwa impela ngi-right ngoba lapha seze imvula lapha, imvula iseza eyinkulu impela nje manje amathenda awekho right. Kuney'ngane ey'ncane kunabantwana abaney'ngane ey'ncane abangeke bekhona ukuthi behlale imvulweni ezayo njengamanje ngoba siqala ngokuthwasa ihlobo njengamanje nanje. Vasulamulela mhangu va ehleketelela ku ri gezi ku nga va xona xivangelo xa ndzilo. Veri muako lowu wu ni sidakani hala ndzeni. Maphorisa ya doroba ra Joni ya thoriwile ku tiyisisa leswaku vaaki lava a va tlheleli eka muako lowu nga tshwa. Hambiswiritano vaaki veri va ta tlhelela tanihileswi va nga ta ka va nga swi koti ku hakela rente. Asina mali enough ukuthi sikwazi ukuhamba kuyohlala kumabhono ngoba kusiphathe kabuhlungu ngoba phela sihlala nemindeni nefamily nazo zonke into nemanje sishele zonke izinto njalo kusikanje sikanje njena akukho kunye okukhona. Ayikhona siphatheke kabuhlungu ngoba nasebusuku zange silale kulo moya dukhona manje nje kubhlungu kakhulu ingane ziyagodola. Masipala uri mintsumbu ya vanhu lava mune lava nga lova yi ta tshunxiwa ntsena endzhaku ka swikambelo swa DNA. Kasi ma langute mahungu eka SABC. Wanuna loyi a nga pona eka mhangu yo baleseriwa exivaleni xa tinguluve Sibayeni handle ka Polokwane u hlamusele leswi nga humelela siku leriya. Mabuthu Ncube u baleseriwe kun'we na vavasati vambirhi, Maria Makgatho na nsati wa yena Khudzayi Ndlovu. Vavasati lavaya vambirhi va vuye va lova. Ncube u vuye a baleseriwa naswona u ya kuma vutshunguri exibedhlele xa le Mankweng. Vavanuna vamnharhu lava hehliwaka hi ku balesela va le tlhelele ekhoto hi Wavuntlhanu. I go back again to my wife. Then I say, can't you manage to work with what? With your back? Maybe you can find the help from the tarot. Then I say, then she say, I mean, you don't know what I'm feeling now. Lama marito yo hetelela ya nsati wakwe lama nga matwa loko yena a nga se baleka epurasini ra tinguluve laha nsati wa yena Khudzayi Ndlovu a nga lovela kona. Hi nkarhi wa kona mana wa vana va yena va mune Khudzayi Ndlovu a ri ku humeni ka ngati endzhaku loko a baleseriwile. Hambileswi a kala hikwalaho ka leswi a halake ngati yo tala u swi kotile ku tirhisa cellphone yakwe ku kombela mpfuno laha nga vuya va n'wi tsutsumisela exibedhlele xa le kusuhi. Hi nkarhi walowo Ncube a nga swi tivi leswaku nsati wa yena se u lovile no ntsumbu wakwe wa Maria Makgatho a yi lahliwe exivaleni xa tinguluve. Where I lived with my wife, there was no pigs. She wasn't in the core of the pig. She was outside.
maybe 10 to 15 to 20 meters away from the pig crow. That's why I'm saying when I heard that he was put in the pig crow, I feel ashamed for myself. Lava nharhu va karhi va rhwala yogurt na juice hi nkarhi lowu nga hlaseriwa hi wona. Ncube u ri i ntolovelo ku vaaki va rhwalela swakudya epurasini. The white man was wearing a cap. And when I left there, when I started crying at the place where I was sleeping, the other one light the torch, not the torch, but the screen of the phone. So I managed to see that he was wearing a short, a white man. Mindyangu hayimbirhi ta veka varhandziwa va yona etindlwini ta vona to hetelela hi Nsoto. Swihatitano n'winyi wa purasi Zakaria Olivier na vatirhi vakwe Rudolf Vet na William Musora va tlhela ekhoto ya magistrata ya Mankweng hi Ravuntlhanu. Magqwetha va hehliwa eka ntengo wo dlawa ka Senzo Meyiwa va sindzisa leswaku xibalesa xi baleke kanharhu loko Meyiwa a dlawa. Magqwetha va hehla na leswaku rin'we ra maqulu ri yibe Longethwala ku kala ya kuma vutshunguri ka dokodela. Kambe mutivi wa swibalesa Colonel Chris Mangena u ri ku baleseriwe kambirhi ntsena. Mangena a ya mahlweni a konanisa hi magqwetha ya vahehliwa ekhoto ya le henhla ya le Pitori. Ntlhanu wa vavanuna va le ka ntengo wo dlawa ka n'watipala wa Bafana Bafana a hi tweni laha N'wangulani a wu famba hi kona. 3 shots were fired. One shot is the one that caused injury to Zandi on her leg. The other shot is the one that Longethwala shot himself on the leg while they were struggling for the gun. The third one is the one that shot Senzo Meyiwa. But I'm not mentioning them according to the sequence of how they happened. I mean, all these 3 shots, they caused injury to Zandi. The one was stuck in the ankle of Longethwala, and the other one is the one who shot Senzo dead. I don't know of any injuries that Longwe sustained. If he sustained any gunshot on the leg, was there an entrance and an exit of that bullet, or what happened to the bullet? Longwe, after that incident, that wound became septic, and he went to a doctor, the late Dr. Mbatsane, who referred Longethwala to Dr. Modise in Rand Hospital, where a bullet was taken from Longwe's foot. Do you have any comment on that? My lord, I cannot comment on that because I don't know anything of the injuries that Longwe sustained at the scene. He cannot say either way that the exhibit bullet was fired from the exhibit firearm. But the individual characteristics were there. Some individual characteristics. Were there. Yes. Some of them were there. Yes, but they were not in sufficient agreement. But for me, they were sufficient enough to say that it's positive. Ndzawulo ya rihanyo Limpopo yi rhumele vaongori na madokodela ku ya tshungula kwalomu ka 150 wa vana va xikolo xa Malwandla Primary ePetanenge handle ka le Tzaneen. Machudeni va kumeke va ri na mavabyi ya ndzundzwana. Ndzawulo ya rihanyo yi ri endle swikambelo swo tenga ka mati. Tanihi ndzawulo ya rihanyo exifundzeni xa Limpopo hi tiyisisa leswaku ku na vana vo ringana 142 lava nga kumeka va khomiwe hi vuvabyi bya ndzundzwana exikolweni xa le hansi xa Malwandla ePetanenge eGreater Tzaneen. Leswi ta endzhaku loko mathicara va vone swikombiso swa vuvabyi lebyi ngopfungopfu eswihambukelweni swa vana laha va vona swilo swo fana na ngati. Tanihileswi mi swi tivaka ku xin'wana xa swikombiso swa vuvabyi lebyi ku va loko munhu a heta ku tsakamisa ivi ku salela ndzhaku mitsakamiso leyi nga na hlanganisiwa na ngati. Kutani va vita va ndzawulo ya rihanyo vhiki leri nga hela laha hi nga rhumela ti-mobile clinic va ta endla swikambelo
laha vhiki leri kumbe tolo ku nga huma mimbuyelo yi kombisa leswaku eka vana hinkwavo va xikolo ku na 142 lava nga kumeka va khomiwe hi vuvabyi lebyi bya ndzundzwana. Kutani kusukela namuntlha hi tlhele hi rhumela nakambe xipano xa vatirhi va swa rihanyo ku nga vaongori xikan'we ni lava tirhaka hi swa mintsembyana ku va va tshungula vana lava na ku va nyika mintsembyana yo lwisana na vuvabyi lebyiya. Hi ya emahlweni na ku tirhisana na Water Service Authority endhawini leyi ku nga va Mopani ku tiyisisa ku tenga ka mati tindhawini letiya ngopfungopfu emilambyeni na le madan'wini xikan'we na le ka boho leyi tirhisiwaka exikolweni hikuva mi ta tsundzuka leswaku xikulukulu lexi xi vangaka vuvabyi lebyi i mati, ku tirhisa mati lawa ya nga va ku ya ri ni xitsongwatsongwana ku nga ha va ku hlamba, ku hlantswa kumbe ku ya khoma kumbe ku khida eka wona. So hi lava ku tlhela hi kombela vatswari leswaku va langutisa swinene vana laha va tlangelaka kona, ku va tlangeli tindhawini leti ti nga ni mati laya thyakeke. Loko hi ta va hi kume kumbe mimbuyelo ya swikambelo swa mati hi nga ha kurisa kumbe ku ngetela xikopu xa ku kambela ka hina hikuva loko swo kumeka ku vuvabyi lebyi byi le nambyini byi le matini ya nambu wa Richindzele lowu hundzaka hi laha kusuhinyana ni xikolo swi nga vula leswaku na vanhu lavakulu swi nga endleka va ri na xoho xitsongwatsongwana lexi hikuva va hlantswa koho nkarhi wun'wani va hlantswa timovha van'wani va risa swi ku taniya. 10 wa vanhu va lovile eka nghozi yo wa ka bazi egondzweni ra N1 eLost Richard. Bazi ri kongoma eZimbabwe ri suka eJoni. Van'wana vo hlaya va vavisekile. Vulavisisi bya ndzhangelo byi komba leswaku muchayeri a hundza exirhendzevutani xa le mahandzeni ya patu kumbe roundabout hi rivilo ra le henhla laha hi kona laha a nga lahlekeriwa hi vulawuri bya bazi laha ri nga vuyariwa. 10 wa vanhu va lovile eka mhangu leyi kasi van'wana va vavisekile. Lava nga vaviseka va yisiwe eswibedhlele swa Elim na Makhado. We know that there has been a bus accident yesterday night where 10 people are said to be have perished from the earth. We don't know what happened. For now, there's nothing that we can say because we are still going to the scene and to meet with the people, law enforcement or people that are there to brief us. Un'wana wa vaaki loyi a tshamaka kusuhi na patu leri u ri se swi na masiku swikoweto swa ndhawu leyi swi nga ha tirhi. The municipality mustn't come and say Sunroll doesn't pay their lights. At this stage, I believe the lights are not working because of cable theft. So that's our major concern. Even at this morning after that horrible accident last night, which I saw, and I heard his shouts, I said to myself, enough is enough. Do something. I don't know what to do from here. Hambe switetano, swirho swa ndzawulo ya swo famba va ri vulavisisi a byi se gimeta ku tiyisa xivangelo xa mhangu leyi. If things like this has happened, many things will be said, but each and every car has got lights. I think let us start from there. If a mistake has happened, it has happened, and I'm not like convinced that the driver was driving that circle for the first time. No, so it's an issue of just a human error, but we're not ruling out that issue of putting a light on that circle. We'll do it when time goes on, but for now, let us concentrate on the accident that happened yesterday. Holobye Mathe a endzele swibedhlele ku ya vona lava nga vaviseka laha a nga rhumela marungula yo chavelela eka mindyangu ya lava nga lova. Randi tiyelerile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko misava. Nxavo wa dollar i 17 rand 80 cents, pound i 23 rand 52 cents, euro i 19 rand 81 cents, kasi pula ya Botswana i 1 rand 33 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku i $2,507 hi awunsi, platinum i $935 hi awunsi, nxavo wa oyili yimbisi i $1.33 hi mphongolo. Kasi hi ndlela yaleyo hi gimeta mahungu ya namuntlha. Vukosi Mathonsi u ta landzela na maxelo endzhaku ka mavhengele. Hi khensa swinene vulanguteri bya n'wina. Mina vito ni Matimu Khoza ri perile.
Riperile a langutiseni leswaku maxelo ya namuntlha hi khomele yini ku ta khanonsore mpfula leyi nga ta yi kha yi ri nanguteriweni kambe ku ta khanonsore mpfula yo vevuka kona kwalaha a Western Cape na tindhawu tin'wana ta kona kwalaha Eastern Cape kambe kona xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal ku ta kha ku nghenele nyana swipfula leswi nga ta swi kha swi ri kona kambe ku ta kha ku ri mpfula yo vevuka xikan'we kona kwalaha Polokwane ku ta khanonsoriwa mapapa ku ya na le ka siku ra mindzuku laha nga ta khanonsoriwa na mpfula leyi nga ta va yi ri kona kwalaha ka 30 wa ti-percent 60 wa ti-percent yi ta va yi kha yi languteriweni kona kwalaha xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal ku ya fika kona kwalaha Gqeberha laha nga ta khanonsoriwa mpfula yo vevuka kona kwalaha ka 30 wa ti-percent moya wo titimela wu ta wu kha wu ya kona kwalaha Western Cape kambe ku ta khanonsoriwa magandlati ya matimba loko hi langutisa kona kwalaha xifundzeninkulu xa le Western Cape laha Cape Town yi nga ta yi kha yi nghenelele swinene xikan'we kona kwalaha a Gqeberha laha nga ta khanonsoriwa magandlati ya matimba lama nga ta ma khama ya mahlweni ya famba ya fika kona kwalaha KwaZulu-Natal kambe ta khanonsoriwa rintshwa loko hi langutisa kona kwalaha xifundzeninkulu xa le Limpopo laha Polokwane yi nga ta yi khanonsoriwa rintshwa eka siku ra mindzuku kona ku ta khanonsoriwa maxelo yo saseka loko hi langutisa na kona tindhawu letin'wana kambe xikan'we kona kwalaha a KwaZulu-Natal ta kha khanonsoriwa magandlati lama nga ta ma khama ya emahlweni eka siku ra mindzuku kona xifundzeninkulu xa le Gauteng maxelo ta khanonsoriwa ku saseka eka siku ra mindzuku ta khanonsoriwa maxelo yo hisa loko hi langutisa kona kwalaha va Pretoria xikan'we kona kwalaha a Bronkhorstspruit ta khanonsoriwa maxelo yo saseka loko hi langutisa kona kwalaha Springs leyi nga ta khanonsoriwa kona kwalaha ka 24 wa ti-degree kambe xifundzeninkulu xa le Limpopo ku hisa swinene va Giyani kona kwalaha ka Maphata xikan'we kona kwalaha Messina ta khanonsoriwa maxelo yo saseka loko hi langutisa kona kwalaha Phalaborwa ku ya fika kona kwalaha Tzaneen Bugersfort yi ta khanonsoriwa maxelo yo saseka na yona eka siku ra mindzuku kona kwalaha ka 26 wa ti-degree kambe xifundzeninkulu xa le Mpumalanga mindzuku eka eSkhukuza maxelo ta khanonsoriwa ku hisa swinene ku ri na maxelo le hansi loko hi langutisa kona kwalaha Caroline xikan'we kona kwalaha Emelo eMkhonto maxelo ta khanonsoriwa ku va yi ri ehansi swinene kona kwalaha ka 11 wa ti-degree kambe xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal maxelo ta khanonsoriwa ku va ehansi na kona Ulundi Richards Bay na yona ta khanonsoriwa maxelo le hansi Pietermaritzburg yi ta khanonsoriwa maxelo le hansi swinene kona kwalaha ka 10 wa ti-degree eka siku ra mindzuku kona xifundzeninkulu xa le Eastern Cape Mthatha yi ta khanonsoriwa maxelo le hansi Komani na yona ta khanonsoriwa maxelo le hansi swinene kambe kona kwalaha va East London nakona Makhanda maxelo ta khanonsoriwa ku va yi ri ehansi eka siku ra mindzuku kona xifundzeninkulu xa le Western Cape nakona maxelo ta khanonsoriwa ku titimela laha nga ta khanonsoriwa kwa 12 kona kwalaha a Beaufort West xikan'we kona kwalaha George Mossel Bay ku ta khanonsoriwa maxelo le hansi xikan'we kona kwalaha a Cape Town a xifundzeninkulu xa le Northern Cape Kimberley ta khanonsoriwa maxelo ku kufumela xikan'we kona kwalaha DR ku titimela loko hi langutisa kona kwalaha Sutherland nakona kwalaha Calvinia Upington yi ta khanonsoriwa maxelo yo saseka eka siku ra mindzuku kona xifundzeninkulu xa le Free State ku ri na maxelo yo kufumela loko hi langutisa Sasolburg xikan'we kona kwalaha a Bethlehem Franschhoek na yona ta khanonsoriwa maxelo ya kahle laha nga ta khanonsoriwa maxelo yo saseka xikan'we kona kwalaha Welkom Bloemfontein yi ta khanonsoriwa maxelo ya kona kwalaha ka 17 wa ti-degree kambe xifundzeninkulu xa le North West maxelo ta khanonsoriwa ku kufumela loko hi langutisa kona kwalaha va Rustenburg xikan'we kona kwalaha va Potchefstroom nakona kwalaha a Klerksdorp laha nga ta khanonsoriwa kona kwalaha ka 22 wa ti-degree hi swona se mi khomele swona eka maxelo riperile